Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Indian Red Cross Society Meghalaya State Branch hak khandai tri ukulalangkot araja apunriu kala Jingïarap shakalong Ïing kabla mat ya Pluh no ka Ïing ha Mawkynroh Umshing kabla ja dangshen metau benai haka Jingïarap ya kalong Ïing jongka kong penhun lang wanyang asendran lang ikot jongka Indian Red Cross Society daus ketrishnong uba elding do bat urang ba dong uba di marwen kat bana kalyang jongka Indian Red Cross Society la mikmat dau General Secretary uba Andrew and Sawian rengkat bagi nong tre ke Red Cross uba Albert nongrang kakong iban laswer badu ardas kitiar kiba ke Red Cross kala IT syakani kalong Ïing jongka kong wanyang ki kentup ya ki blanket kitiar sumar kitiar shen berkiwe dia kalau macam senang pun hanya fikir pada mau kam di kamsan amat dulu masih sesi pada belajar dan berjaya kemudian boleh tengok nak tengok Jingïarap ni dan balik sama sebenarnya deh jadi tu dan nakaliang ka darbas ng Mawkynroh Umshing ni tiang so bhai phi ka Indian Red Cross Society de ke hak wa ka jingtik itong phi ka ki ka I ma ka news ke as ble phi la pa yang ke chaka ya kwa ni Arab so lam ya ka jingja jong ka Ïing te ni sampoi purkhat ni ba ni kendu phi te dalam kasin kun kong ni phi te ni senang ya kendu no ikhwan mo dai ka jingpha hi jong ble ya siam ba phi dia kecingku kecingpi kalau Jingïarap para beliau mo dia kata ke tentang detail tentang IPD TV tapi nang cek lain nang roi haka society jangpi basically so nak kalian jangi ni tempat di semua dekat sino yang subhai ni harkat ye di kong kalau ka pol ka susi dari nak pada berkemah boleh dan dekat ni unjuk enok ni dan dekat ni ha kini bentar om tang tangga kajing baha dari buat kajing smosi tu dan dekat ni kat di Dubai baru nak kuy pi lembah kajing dan tiga joki penang biang penang yo nang kat lembah kesni bilang wan baru penang yo berpiang kajing kuy Dubai dan kajing juga dan sibun dari ini fikir kat tempat ni ngak banyak ada ini sekarang makan long kajing mentoy yeti lagi kun si joki dia kajing kesan joki kunjuk selain itu, bersibuan kasih nama lu, yang sebelumnya. WhatsApp datang. Kemudian temu video ini kan.